Bike Rebuild Part 3 กันkhởi trận đó này mới nãy hiện nayแล้วlà in đã chuộc lộc váนี่กันkhởiยังá thế lại hiện rung liền nào ổn bọc à thế lại hiện này cái siêu phai đồ rỉ lâu nè thế là siêu phai àไอ้เหี้ยบุ้ยหรอครับอลูมิเนียมบุ้ยกันเนี่ยเดี๋ยวจะตัวนั้นด่าช่วงโคตรโดนเลยไอ้กันเซโดนอันนี้ให้ฮีเจ๊เก็กเต้หนุนเจ๊เก็กก็ที่แพ้จะรูมเดียวนะหนุนนะอันนี้อ่ะเป็นถักโดนอันนี้ตัวไหนที่อันดาร์สอมประคัดอะไรให้โดนห้องเจ้าโดนนี่อินเดียประคัดซะน่าวสามีสมะนี่ก็เฟรมเรทที่ตะกันใบกรองตามเล่นกันมาหมดเราเล่าเลยช่วยเล่นห้องโยนมาเดียเอง엔진 시험나 엔진 행도 한가를 보내 작업 뭐 시험죠. 예, 턴더를 hello alo thiết đặt về máy mặc khóc máy cái này à chia chia tại ngân lang phèo cái anh chẳng bể vào sẽ còi nghe là vào sẽ mà còi cái tăng rất là compressor ông thì là ra thì cái chuyện thì nghe gì nhỉ mà nít tay à cái cần thì luôn nè在叫咩？cái là mà engine tôi lên tỏ thấu xuất rồi有完啫，nè打楼卡的地哈。
kan ser ngal mai do em miถ้าใครเสียบสมมั้งถอดชาเวทมันรัวโพเซียมจบเทียมมันนี่อีเรสปุยมันเนี่ยมันสวยตลอดมอนซูนมันสุดจุดปวดร้านเราไปแล้วถึงต่อจงรอร้านเราไปต่อแล้วcao em tận nó đúng thằng nghe ngay ngay nữa kia đó là những cái hai chút đó cái chút khác biarin kum chok tu ne chef chop mau hai chop thì thì là mà cao em cũng biết được thì tất khi là buổi tham nó lại bật tụt chứ bao chui lại rồi kia rem kom pe em lâu nè chị hạ vàng tổng đập to thổi khi nghe cái gì mình lột chân và lấy nó còn là mồi kia rồi mồi à mà còn là mình lại thôiที่ด้วยการต้องสื่อจุงป้อนแล้วเชฟไม่เลยอ้ยานี่ export engine chung ช่วยไปดูต้นรีสเวงก็จีนเราอะไรกันดิเริ่มคอมที่เราจนปอยดอนเองlà phải gì gì này ít măng về tắc tắc lên em cái gì gì coi chặt đẹp chặt đâu thiểm đi là cái thiểm ta này cái engine thắt đồ chẳng làm nên cái thiểm lắm nó phải thế bây giờ sen tắc tắc rồi engine này là sen chấp thì gì này khác đâu
dar ne khop maya kan rem khom don me kan ni hi exhaust engine kan ya kan rem khom a wiring kan thak bok anga wena khal khom man kan tum sia da khat la chang ver don to khal khom man to ranga ya kan rem khom zo a for wiring lang fel to boka engine kan lang ang engine kan lang ang kan engine kan lang fela kan rem khom fela chon wiring hi siam langai lo ka wiring hi tlem tik lo lo ma engine tlem ni lai ka siam thom mai te siam tha tu langai la kan hi part 3 tan chon ma thil tha nei don chon boi ve deu rap rap te hi ngai a en for engine kan lang to a wiring le tlem ma songอันเสียมเลยเจ้าไงตัวนี้ถ้ากันส่วนใหญ่ข้าฟินเอพิโซดจุนจะไม่ได้เสร็จละกันดูต่อตรงนี้ละ next episode อะไรหมดแล้วทุกคนเนี่ยบ๊ายบาย